الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك أن تجعل علمنا حجة لنا لا علينا، ونسألك اللهم أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. إن يتي الله سبحانه وتعالى الله جميرا وتدد تو موت سني دهانا يتد إن جرنا مولتا نومو إدو كلا نيما برال يتدنغ اليرميد den seedo ko kanko tun Allah woni ko hana rewere ka gonga. den seedo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko jiyaɗo Allah nulaɗo makko subaɗo ɓurna yiɗaɗo hoola nuliraɗo gonga nuliraɗo sabu yurmede wonande tagore nen. en toro Allah juulo e maɓɓe, yo juulo e kala ɓeygone maɓɓe e sahabaɓe maɓɓe, yo Allah juulo e kala wittirɗo ɓawo maɓɓe ñentini sunna maɓɓe on jokki batteji maɓɓe ɗin ila yawmiddin. Allahumma amin. musidɓe tedduɓe ɗen jokkito darsu meɗen on ka tawhid e nde deftere men kitabu tawhid ndeyno wallifi ɗum Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. en toro Allah yo yurmin mo kanko wallifiɗo on, o yurminayin, o yurmina mawɓe meɗen ɓen, o yurmina dendanangal karamokoɓe meɗen. eɗe wondi wallifiɗo on rahimahullah e dammuɗe ɗe himo jantano en sabu e dambuɗe ɗe himo jantano en e muɗum fii ko timminta tawhid neɗɗanke on ko sollintinantamo tawhid makko on, imma ɓoragol mo ko o hani ɓorade, yani tertagol mo ko o hana jokkude, wono katinagol, wono sikke bonɗe, wono ndaaro e ko nantata e muɗum, affaire mbilewu e ko jokki ɗum. ɗum ɗon fof ko neɗɗo on ko o han ɗum ɓorade ɗum, sona ɗum bonnay mo tawhid on few naɓamo e shirk, yaltinamo e diina, ma ɗum ɗuytamo tawhid on fawamo bakkatuji jani. e ngoysango kadi no wodi ko neɗɗo hani siforde fiyo tawhid makko on timmu sollita hara ɓendanen yowaki e hay e hunde sona Allah tun subhanahu wa ta'ala. haray e dambugal ngal jofiɗen ngal o jantanike en fi yiɗugol Allah, yiɗugol mo laɓɓinanamo giggol ngol, waɗa giggol makko ngol sengo dow kala yiɗa ɗum o tigi, o waɗa kadi kala ko yiɗata hara wona Allah, hara yiɗugol mo ɗum ko sabu Allah woni ko yiɗiri, añugol mo kadi so woni o añay hara ko sabu Allah woni ko añirta, weldidede makko e haɓidede makko fuu hara ko sabu Allah subhanahu wa ta'ala. hande ɗo mo jantano en kadi dambugal goo ngal hino tindina en sifa jikku mo neɗɗo hani jikkinorde fiyo wonu julɗo wotinɗinɗo ɗaɓɓaɗo on, fiyo wotinɗinal makko Allah ngal woni ko timmirimo, woni ko sollitiri, woni ko solliti wonandemo. ɗulle ko on ɗum ko hulugol Allah, hulugol Allah subhanahu wa ta'ala. ɗum hino wi'e taqwallah, ɗum hino wi'e alkhawfu min Allah, ɗum hino wi'e khashyatullah. ɗiɗo fof hino wi'e hara ko fanda ko kulol Allah. kulol ngol tigi tigi ko haala arabu ko alkhawf, hulugol. kulol ɗon hino serta ɗa hula hunde har na sabu yiɗugol nde, na sabu teddingol nde, na sabu mawningol nde, ko sabu ɗaɓɓugol daɗugol lorra mayre e bone mayre. wona ko neɗɗo hulata mboddi, hulata piyoori, hulata gaño aden bonɗo bandi. ngol kulol ko kulol tabi'i, Allah no muuli neɗɗanke e ngol ɗon, ko ala feere mum kon so yi ɗum tun o hulay.
ko alana ɗum taaga, ko alana ɗum doole, so yii ɗum o hulay. Ngol kulol ɗon ko hawf. Hulugol kadi no ton hara ko hulugol wondude e mawningol. Hula kulol wondugol e yiɗugol e mawningol e teddingol. Ngol ɗon kulol ko Allah tun woni ko hana waɗnede. Ngol wiyete al-khashya. Ngol wiyete al-khashya. None tata bon e ko wiyetegon kulol ko rentor ɗum ko neɗɗon waɗata kon fi daɗugol lette Allah ɗen, ma ko waɗata kon fi daɗugol bone on mo huli bone mum. Noon Allah subhanahu wa ta'ala sa huli Allah a mawninimo ɗaɓɓugol noon daɗugol lette makko ɗen, kala ko waɗuɗa e ɗum kadi ko ɗum wiyete taqwallah. Ko ɗum woni taqwallah, ko waɗugol ɗi neɗɗon yamira ɗin, pottitoɗi yo haɗa ɗin, sabu ɗaɓɓugol heɓugol wela e Allah on e yurmede makko nen, e ɗaɓɓugol heɓugol daɗugol kuddi makko nin e lette makko ɗen. Sa huli kadi gaño, woni ko bandi, woni ko mummunte, kono ko lorray ɗum ko ñamfe, ko waɗata kon fi daɗugol ɗum kadi ko taqwa wiyete kaalaram. Nona ɗo maki sallallahu alaihi wasallam, wattaqi da'wata al-mazlum, wattaqi da'wata al-mazlum. Ɗo maki hulu duwa toñaɗo. Ay ko ɗum woni woɗɗito toñugol goɗɗo, sabu so toriki Allah e hoore ma tun Allah jabina. Ɗo maki ittaqun nara walaw bi shiqqi tamra. Hullire yiite ngen ɗaɓɓiron daɗugol nge, waɗe wirngallo e taqwa ko waɗugol wiqaya, waɗugol wirngallo heedo hakkunde ma e hunde nde huluɗa bone mum. Ɗo maki hulire yiite ngen ko ɗon ɗaɓɓe daɗirgol nge, hay ko ittugol feccu tamarore sadaka okka neɗɗanke. Idan ɗiɗo honnade nge ɗum ɗo ko ɗi kalimaji ɗo tatino ko kulol ɗi wiyete enen ka haala men. Taqwa kulol, khawf ko kulol, khashya ko kulol, kono ko sennidirangol en ɗi honnon ko ɗi sendodiri, ko honɗum woni tokkodiral ngal hakkunde majji. Hara ɗo mo yewta en ɗo dambugal fi al-khawfu min Allahi, hulugol Allah subhanahu wa ta'ala. Auditir dambugal ngal ma o inni dambugal ngal aya al-Qur'an, o wi babun dambugal qawlullahi ta'ala, kongol Allah tedduɗo towuɗo mawɗo on ka wi ɗon, innama dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ah. O wi innama tabiti wonde man ko woni dhalikum on ɗon mo on mo hawruɗon ɗon, ash-shaytanu ko shaytane, ko on hawruɗon e mum, ko on yiɗuɗon e mum, ko on fottuɗon e mum. Yukhawwifu himo rentina awliya'ahu, yiɓɓe makko ɓen. ɗo wigol mo rentina yiɓɓe makko ɓen taman o aya ɗo ko aya tippiɗo fi ghazwat Uhud, ko aya tippiɗo fi ghazwat Uhud. ɓay hare ɗen lanni sahabaɓe ɓe sakike nuraɗo sa sallam e seeɗaɓe maɓɓe tawno ka fello Quraysh yii fooli woli haalaji mantike ɗon ha ronki hucciti nangilawol mum yahugol hotugol Makka. E nder ko sahabaɓen ardata ko Madina, mojo bere maɓɓe hawri e neɗɗo, ɓe futti e neɗɗanke. On wiɓe he awa eɓɓinde de Quraysh no yiltitade, taw sikku ɓe hooti. Ɓe moɓoyke ko ɓurno ko nane kon hiɓe arde kadi haɓugol o warugol o. Allah ko ɗum wi, alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel.
Allah sifiɓe kamɓe sahaba ɓen ha o wiɓe alladina ɓen qala lahum nnasu ɓe yimɓe ɓen wi'ani kono ɗo wiɓe ɓen yimɓe na ɓe buyi ko on neɗɗo o ɓe fottunoɗo o wiɓe inna nnasa qad jama'u lakum awa dey yimɓe ɓen de ɓe moɓanike on kadi nani Quraysh e ko wondi e muɗum e gori arabu ɓe moɓodiri de kadi ɓe yehi ɓe yuɓɓi saffeji ɗin fayin hiɓe yiltitaɗe argol fi haɓugol non o wi fakhshawhum dare o gollitiri khashiya on a'la maqamati al-khawf o wi huleɓe dey kono khashiya kala arabu no wirɗen noon ko hulugol wondugol e mawningol ka huluɗa hunde neɗɗanke wondude e mawningol mo wo a jaɓanaymo joni a nototomo e ko wi ko siko haɗugol ma wonno acce siko yamirgol ma acce wigol mo ɗon huleɓe no mofti huleɓe waɗon ko ɓe wi kon ɗum on ɓe wiide Allah wi o sifi kañum sahabaɓe wi fa zadahum imana ɗum ɓeydi ɓe gomɗinal ay ɗum ɓeydi ɓe humagol e Allah subhanahu wa ta'ala ɓe sali ko wi kon ɓe hoolaki ɗum ɓe considéral ɗum ɓeydi fawgol ɓerɗe maɓɓe ɗen e Allah subhanahu wa ta'ala ɓe wi Allah wi fa zadahum imana wa qalu ɓe wi hasbunallah menen Allah no yoni men hasbunallahu wa ni'mal wakil o yoni kadi hoolorteɗo himo yoni ko fawe e mum Allah jokki ɗon noon o wi innama dhalikum on mo hawruɗon ɗon e mum alcheytanu ko cheytane noon ay ko iblisa woni ko wayli ɗum neɗɗanke ari hulɓingol ɓe yukhawwifu awliya'ahu himo hulɓina yiɓɓe makko ɓen wigol ɗo mo hulɓina yiɓɓe makko ɓen no wona ɗiɗi no wona himo hulɓina nafiqi ɓen e nder sahaba ɓen ko yiɓɓe iblisa noon ɓen harino hakkunde maɓɓe nder ton no wona koyemo hulɓinira on yiɓɓe makko ɓen ayi mo hulɓinira on Quraysh e jama muɗum on hefera ɓen ko golɗo konngol ɓuri nanade golɗo konngol ɓuri nanade sabu ɗon ko ɓe fof woni ko hulɓini woni ko eɓɓi hulɓingol sahaba ɓen fof laaɓuɓe diina e naafiki ɓe yo lombiɓe nder ton fof no hawti ka hulɓinirede Quraysh e jama muɗum Allah wi fala takhafuhum o tan huluɓe dey ande iblisa kañum ko gollitiri ko fakhshawhum Allah kañum wiyaale fala takhshawhum emo andi sahaba ɓen no feƴƴi ɗon ko ɓe so'ata wonande Quraysh nde ñande ko khawf wona khashiya ko ɗum Allah wi fala takhafuhum ko ɗum waɗi alquran o sa taskike mo no ƴiye makko ɗen walori non a taway wawata moƴƴinde sifa ɗum ɗo si wona anduɗo huɓindiɗo kala hunde sa itti kalima goto e qur'an o a inni a remplacere mo kalima ɗum hayso ko firowo ɓattiɗo sifa makko ko fili kon a heɓata addowo ma'ana mo kanko mo addayno Allah wi fala takhafuhum tan huluɓe dey yani hay kulol tabi'i ko neɗɗo so anta kon hunde mapinde ɗum hay ɗum tan heɓanɓe na innugol tan huluɓe ha nananonɓe ko tan huluɓe fes tafi maɓɓe anin o fes wa khafuni o wi hulela min ko ɗon shahidon wota hulu ko wona Allah hulu Allah subhanahu wa ta'ala o yomindir ɗum e sellugol gomɗinal o wi in kuntum si woni on laatike mu'minina kon gomɗinɓe so tawi haqiqatan ko gonga wonɗon on gomɗini ɓen ɓe hulɓinira ɗon ɗon mo seytane ari ɗon hulɓinira o wi moɓi keno arande on o tan huluɓe de ko satti wo ko satti o wi kanko Allah yoɓe hulumo kanko sabu kanko Allah kanko tun wawi ko kanko tun andi ko kanko tun hattani ko kanko tun woni ko dandata kala ko daɗete e mum kanko tun woni ko okkata kala ko heɓete idan Allah wi so tawi woni kon gomɗinɓe ko kanko Allah woni ko huleten so tawi woni koye gomɗinɓe ko kanko Allah woni ko huleten wona yo en hulu
ayɓe Allah ɓen. hayno ngol kulol ngol Allah waɗaniɗo hoore mum o wi wa khafuni ko kulol wondugol e mawningol. ay hulelam min mawninonmi jaɓannonmi. kulol wondugol e ɗoftare, kulol wondugol e netare, kulol wondugol e giggol e mawningol, kulol wondugol e jebbilanagol, kulol wondugol e nannugol jaɓa. ko ngol kulol ɗon Allah tabitinayi ɗo hoore mum ko ngol woni alkhasiya. jonnon konko netotoɗa jebbiloɗa netagol e jebbilagol nanugol jaɓa ko waɗugol ko wiya acca ko haɗa, ko ɗum ɗo wiyete attaqwa. ino ɓeyden famirde ko humidiri kon kañum kongu ɗin tati. aden bonɗo si a hawri e mum nde wonde so wima waɗɗum ɗo a waɗay, kono est ce que ko yiɗugol mo waɗirɗa mawningol mo teddina mo la ɓay a ala feere fewndo ɗon. sabu e nder ka wonɗon ɗon sa heɓi feere makko fewndo ɗon a hollay mo joni a hulimo goye hari, kono noon na sabu yiɗugol mo na sabu mawningol mo, a nanantamo a jaɓantamo ƴettude ko heɓuɗa feere makko. ko ɗum sendiri kulol ngol neɗɗo hulata e gaño mum woni ko neɗɗo woni ko mum munte woni ko woni o e kulol ngol o hulata ngol Allah subhanahu wa taala. ngolɗa ko kulol hanugol laaɓude pos ngol Allah ngol. hara ko na kulol fewndo ɗo si changi ngol wodaka, ko kulol ngol hanɗa siforde gila ka fima fuɗɗi ha ka fima lanni. ngol wona laaɓal ngol Allah subhanahu wa taala. tawa a mara ko huluɗa sifa ngol kulol kadi, na cheikhujo na waliyajo na karamu ko ma. woɓɓe no woodi sa noddiɓe sunna ɓe wiyete he miɗo hulita karamu koye nananan mi waɗi ɗum ka e wolengol kongol ene hulta cheikhu ɓe nanan men ɗum wondema min yahay ka darsuji usaji ɓen, wondema min tama e juuɗe ɓe hulta ɓe nanan ɓe ngo an mbumike. a huli ɓen ɗon ko hulata kon Allah, sabu a huliɓe kulol mawningol ɗum ko yiɗugol ɓe mawnina ɓe non, yiɗugol ɓe mawnina ɓe ɗoftoɓe darɓe a wodaka ɗo a waɗata tun ɗon hay ɓe anda, kono ɗa hulita ɓe andoy, ɗa huli tallal lakke muɗum hakkunde ma e maɓɓe, yani conséquence muɗum. ngol kulol ɗon hana siwana wonande Allah subhanahu wa taala. hulugol ha mawnina, hulugol yiɗa teddina netano jebbilano, hula ha nanana jaɓana waɗira sabu mum accira sabu mum, ngol ɗon kulol ko Allah tun hana waɗanede. sa waɗanigol ko wona Allah haray ɗum yaltinima dina, sabu haray a shirkani Allah. shirkun fil khawf wono shirkun fil mahabba feƴƴuɗo mo jantiɗen on. ko ɗum Allah humidiri kulol ngol e gomɗinal ngal, o wi si tawi on laatike gomɗinɓe komin huloton, ay komin huloton ha yiɗon, komin huloton ha mawninon, komin huloton ha jebbilano ɗon netano ɗon, komin huloton ha nananon jaɓanon, so tawi woni ko gomɗinɓe. amma kala kulol wongol gani ɗum ɗo, ngol ɗon ko tabi'i e neɗɗanke a hula e boddi. hay ɗum jamanu no serti woɓɓe hulata boddi, boddi ɗon nde sifore woɓɓe si yindi ɓe yana e mayri, woɓɓe si bollungo kum fote fande haray hakkille ɗen boni ɓe dogi ɓe hay. woɓɓe sinnama bandino rewaygol lawol ɗo ko poma ɓe rewrata ɗo, hayso ɓe innama rewno ɗo ɓawa duuɓi tati ɓawa duuɓi joyi ɓe rewtagol ɗon poma ɓe sustafi ɗum no fas. woɓɓe sinnama hanki subaka ko ɗo bandi ataki goɗɗo, ɗum haɗata hande o rewa ɗon. andi ɗen serti ɗon ka taggudi meɗen ka mulande meɗen ɗen serti ko hulete. kono telemma ka Allah nde tawno ɗon ko kulol immantengol, yani ko fandotoɗo ngol, na automatique e ma, na ko programme e ma, ɗum ɗa ko automatique ko programme ko a susta ko fiya kuji aduna na an suɓi wi a susata, ko susuɗa ko kadi na an suɓi, ko noon Allah mulirma an. kono ka yiɗu ko hulugol mo kanko ɗum ɗon mo acci deŋe mum.
sabu ko dina ka Allah nakkidi e mum faman saa falyumin o man saa falyakfur ena ngol kulol ɗon ko fandotoɗo ngol ko immantoɗo ngol ko yangotoɗo fi maggol ko a wakkilotoɗo fiyo ngol timmu e maɗa ngol gonga ngol wona sobe sabu ko dina maɗa kanno ko ittiri haka siforɗa ngol wo ko ha ɗon marɗa dina ko ittiri haka wasaɗa ngol wo hiɗa wasa dina embere waɗum ɗon ayon no tindini wondema sheitan o hulɓinay jiyaɓe Allah ɓen gomninɓe ɓen o hulɓinay ɓe ɗum ɗo noon tan sikku ko sahaba ɓen tun enen ɗo fuu alamo sheitan arata hulɓina tañini tun satul mujadala no janti fi muɗum aɗa ɗon ka page ɗiɗaɓo aya no ari ɗon jantiɗo sifa muɗum fi ko nandata e muɗum sheitan aɗa hulɓinira woɓɓe basal naam on aya ɗon tigi innama najwa min alcheitani liyahzuna alladina amanu no tawa e fandude makko suningol gomɗinɓe ɓen waɗa ande e mapunde e suno e maɓɓe kono si woni tun ɓe humike Allah o wataɓe lorride ɗum bugoto noon e maɓɓe kono ɓernde nden nde humi e Allah nde yaaɓa e ɗum ka leydi wawa sahabaɓe no sifornoɗa noon o wiya hasbunallahu wa ni'mal wakil ɓeydo gomɗinal kadi watta noon sheitan ara hulɓinira woɓɓe basal ɗum o naadiraɓe ɗon e ko Allah harmini kon riba ngeguji bonɗi e ko nantata e muɗum ha o naadaɓe ɗon e ko Allah harmini kon guyale wonande wonɓe ka jawle hawtaɗe wonton guyale détournementji ɗum fof ko kulol basal sheitan hulɓinirtamo he a wattu ile de hande ka wonɗa ɗo no gasa janggo na wonɗo ɗa andi hanki na wonno ɗo awa koye a profite tan hummako na ɗum sa iwi ɗo ko an andi ko honno wurata sheitan waɗa ɗum e ɓernde makko nen o jogo kanko kadi hankina ɗo na kanko wonno ɗo ɗum non ko gonga janggo kadi o iway ɗo par ce que remani manji waɗa e tuma o tuma ko naati wo kala ko wawi hendade o yettay fi makko kanko tun ko jama on fof hawti ko rewna e jungo makko ɗum fof ko sheitan ko hulɓinta neɗɗo sheitan waɗa e neɗɗo wonde kulol e makko hara o wata hay natude ɗin piiji bonɗi kono o wona sikkitiɗo Allah ɗum ɗo noon no dangereux ni ɓuri hay ko misuɗen ɗa o wona taƴiɗo yurmede Allah sheitan waɗa e makko kulol e suno e ande e mapunde fi aduna honno o wurrita honno o heɓirta ɗum ɗo honno waɗirta ɗum ɗo honno o warrata hoore makko ya ha wona neɗɗo heɓa probléme psychologie taw hande kadi o holaki hay Allah ɗum ɗon noon ko yalta e neɗɗo diina ɗum fof ko golle makko noon ko ɗum si Allah no rentini en hulugol mo ta hulu ɗin piiji fiwta jaɓu sheitan waɗa e ɓernde ma piiji bonɗi fes ayano tini noon nde ma no tawa e ko lorrita en hulɓinirgol en ayɓe makko ɓen heferaɓe ɓen no aya on ardi noon bal no wirɗen noon o hulɓiniray en ko wona hay ɓen ɗon fiya kuuji aduna o hulɓiniray en aya no tini noon nde kala mo o naali gomɗinɗo Allah hare ko giɗo sheitan Allah sifike ɗo Quraysh feno nde ñande o sifiɓe yiɗɓe sheitan yukhawwifu awliya'a sen naɓiri ɗon aya o sen naɓiri wonde ko nafiqiɓɓen fanda ɓen kadi wonaɓe julɓe non idan aya no tabitiri cenɗe ɗe ɗiɗino e konguɗen ɗiɗi noon wonde kala mo jaɓali dina Allah kan hare ko giɗo sheitan wal aksu sahih kala jaɓuɗo dina Allah kan hare ko giɗo Allah Allahu waliyyu alladhina amanu ɗo kadi gomniɓe ɓen ɗo serti giɗagol maɗa Allah ngol ko yeru gomninal maɗa ngal yeru pewal maɗa ngal yeru jaɓugol maɗa ngol ɗen ɓurdi ɗon kadi koyen escalier ji yo Allah hokku en ɗon ka ɓuri towde aya no timmini wonde neɗɗo no hula ko wona Allah kono ko kulol ngol ala ella yani kulol tabi'i kulol naturel wongol no holli wonde ɗum ɗo na ella sabu Allah tabintiningol wonande sahabaɓe ko ɗum woni fala takhafuhum wigol wota ɓe hulu ɗum no holli wonde ma heno habbaka ɓe huli kono ɗum noon na ella aya on no noddi e kulol Allah
e hoore soobe e hoore goonga e hoore ko laaɓi pos haro kulol ngol o hertori ngol amarana goɗɗo goo ma goɗɗum ngoo ngol jantorɗen wondude e giggol, wondude e mawningol, wondude e ɗoftagol, wondude e jebbilagol, wondude e nanugol jaɓa ngol kulol ɗon aya no tabintaningol Allah e no riiwi no ngol haani riiwagol e neɗɗanke wonande kala hunde hedditinde aya no tabintini wondema waasede ngol ko waasede gomɗinal, woodede ngol ko woodede gomɗinal, ɗuytagol ngol ko ɗuytagol gomɗinal. o wi wa qawluhu e konngol makko kanko Allah kadi ka o wi ɗon innama tabiti wondema taban innama kala arabu kanko ɓe ɓe ko adatu hasr ko howirɗum innama ko howirɗum si wiyama innama kala ko naati nder ɗon ko ɗon jeeya e yewtere men kala ko ala nder ɗon haɗa tawaka nder ton no asa howi hoggo woni ko leɗɗe ko andano ko woni ko grillage woni ko maadiji hande andaɗ ɗin clôture ji men ɗin ka sacca e ga kala ko wontiri nder ton ko ɗum ɗon jeeya e hoɗo ngo kala ko wonti ɓaawo ton ko ka ɓaawo hoɗo jeeya ɗum ɗon jeeyaka e hoɗo ngo innama ko ɗen golle ɗon gollata ko ngon hoggo ɗon gollata kon ko ɗum innama firi o innama tabiti wondemano ko tabiti ko woni ya'muru ko wurnitata masajid allahi julirɗe Allah ɗen man amana billahi ko on gomɗinɗo Allah ɗo ko Quraysh wona e ruttede ɓe mantorayno ko kamɓe woni jogi julirde ne suudu kabanu kamɓe woni ndu e wurnutude kamɓe moƴƴintinta kamɓe mahata kamɓe fewjata ton kamɓe laɓɓinta kamɓe waɗata ɗum ɗo e ɗum ɗa eɓe mantorde koye piyoye toso koye ɗon nam joyiɗen no foddi en non fof kono hiɓe acci ɗon ko woni sengo dow mum kon fof ɓe yaray ton beere ɓe wolay ton haalaji bonɗi ɓe toñay to yimɓe ɓe saloto Allah rewe ton ɓe sirkanay ton Allah ɗum ɗo fof ɓe waɗay ton ɗum ɗo fof ko piiji ñani eɓe hanuno woɗade ɓe pottito non si ɓe ƴetta ko ko ɓe ƴettiɗa kono kamɓe ɓe ƴetti ley on ɓe acci ɗon dow on tanon on dow ɗon seɓaki ley on nafata Allah ko ɗum ɓe ruttude ɗum mo yetade ɓe awa konko on noon e nodditorde ɗon ko e fenande won noon sabu ko sifori wurnutugol julirɗe Allah ɗen ko ɓe wonduɓe ɗi sifaji woni aɗi jantede ɗo kala mo sifora ɗi ɗo hay o darni chaque 2 kilos julirde e hoore leydi Allah ni fof haɗa na o wurnotoɗo julirɗe Allah komɓe woni ɓen honnon ɗi sifaji maɓɓe o man amana billah on gomɗinɗo Allah on gomɗinɗo Allah hooliɗo woodede Allah gomɗini handugol Allah e wannede dewal gomɗini kala ko Allah subhanahu wa ta'ala on noddi kon e yo gomɗine timminɗo arkanul iman wal yawmil akhiri e ñalande sakkitinɗen on gomɗinɗo Allah gomɗini ñalande sakkitinɗen o jantiki ɗiɗi e arkanul iman on ɗiɗo ɗi no noddi e ɗi a luttuɗi sa gomɗini Allah e hoore goonga a gomɗinay wonde Allah no mari malaikaɓe sabu amara lawol ngol rewra yedda a gomɗinay nulaɓe Allah ɓen a gomɗinay defte ɗe ɓen nulida e muɗum ɗen a gomɗinay ñalande sakkitinne sabu hara hiɗa andi si a maayi ko a immintinteɗo andugol ma ɗum hoolo ɗum ɗon gomɗingol ñalande sakkitinɗen heblano noon ɗum heblanagol ɗum ko gollugol diina kan rewa Allah a gomɗinay koddoruye on wondema waɗata si wona ko Allah ñaawi ko Allah hoddiri ko Allah yiɗi yo waɗu o newni yo waɗu o wi ko on siforɗo gomɗinal wa aqama salata o ñinni julde nden ay on siforɗo ñiiɓugol e julde on julanowo Allah wa ata zakata on jonnowo zakka muɗum on ɗo kadi arkanul islam on jantora njani mum ɗin tati gomɗinal ngal ko ngal woni la ilaha illallah shahadatayn on julde nden woni rukun ɗiɗaɓon tigolal ɗiɗaɓal ngal zakka on won tataɓal ngal kala mo julde nden e zakka on newani jaɓi jebbilani na o forceteɗo
horugol sumay harayno newanimo automatique ƴettugol e jawdi mum ni ya hajjoyano newanimo soni a ƴettandi okkitira zakka on ko ƴettugol okkitira jonna miskinaɓe Allah a ƴettandi waɗa ɗum na hoorema a ñanta yaw waɗo ya hajju idan jantede julde nden e zakka on hino sappi mano tindini mano mofti ko hedditi kon e arkanul islam ko ɗum woni korka kan e hajju on bal accutode ko woni arde ɗo kon no ƴetti ko rutti kon fof e dina kan Allah wi walam yakhsha hara kadi o siforali hulugol illa allaha si wona Allah tu ngol kulol ɗo ko ngol ɗo wiɗen khasya ko hulugol wondugol e mawningol sa huli Allah ngol kulol ɗo a waɗay ko yamir makon a woɗitata ko haɗu makon ngol non no landi neɗɗo yo andu Allah sa anda Allah a wata heɓude ngol ko tiiɗi andugol Allah ko jangugol fama dina Allah kan hara andi Allah e nder dina kan a andoray ɗon Allah andiramo sifaji makko ɗin Allah andirtamo yi'ugol mo ko sifaji makko ɗin andirtamo ɗin honto marɗa ka itta ɗin ala yi'uɗo mo kaga o sifi ɗon hoore makko honto sifi hoore makko ko ka alquran e ka sunna nulaɗon ka konguɗe nulaɗo makko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam honno no heɓirta ɗiɗo ɗiɗi ko sa jangi quran on a faami a jangi sunna on a faami anda ɗon Allah anda ɗon dina Allah kan andugol ma Allah ko ɗum hulɓinte Allah yiɗinemo ko ɗum hulɓintemo mawninimo ko ɗum hulɓintemo tawa hiɗa jebbilanimo hiɗa netanimo ko makko kon fi makkon titi on no wele no walanoma kala ko tawi fi makko tawaka an hara hiɗa mirñi hiɗa ɓitti kala ka tawi fi makko on fanɗinama an hara hiɗa mirñi hiɗa ɓitti hiɗa dérange a wawata tawede kala ka tawi ko fi makko on jokka ko fi makko wona e wolede hiɗa welti ɓernde ma no waali ngol kulol ɗon woni alkhasya ko ngol noon pusete e julde e korka e ittugol zakka e hajjugol ko ngol pusete e ɗoftagol mawɓe ma e yiɗugol moƴƴagol enɗam ma moƴƴagol e kawtal ma moƴƴagol e dendanangal tagore Allah nden ko ngol pusete waɗugol moƴƴi ɗin ko ngol kadi duñete pottine e bonɗi ɗin ngol kulol ma Allah ɗon wallahi walam yakhsha illa Allah timmode aya on fa asa ulaika an yakunu minal muflihin Allah ɓen ɗon ɓen ɗon nde no jorta no hasi no tañƴina kaɓe jeye e ɓe laato jeyede e ɓen malaɓe ɓen ɗon ko ɗon woni kaɓe ɓe habbaka e telemma laawol malkisal e kuddi Allah e lette makko ɓen ka malaɓe woni ko ɓe habba sabu ko laawol maɓɓe ngol ɓe jokki si tun ɓe jokki ɗon ɓe yiltaki ɓe jokki ɗon haala jal tawi ɓe ɗon haray koye malaɓe woni ko ɓe jeeya en torki Allah walla jeyno en e ɓen ɗon haray ayon ɗo no tindini wondema juuleɗe Allah ɗen ko hana ɗum wurnitede wurnutugolɗe noon ko woni wurnutugolɗe e wona hirbagolɗe wona ƴettugolɗe waɗa e jungo mum ko min andi ko waɗata ɗo na ɗo no wurnutugol juulide Allah wurnutugolɗe no fuɗɗi taw e moƴƴingolɗe yeru feere nden siko ngeru newi ngeru ngu waɗe ngu moƴƴine ngu danke ngu laɓɓine